4 kumpaniji li mit-tlieta se jieħdu sehem fil-Fira tas-SiGMA f'Malta qed ifittxu li jiftħu uffiċċju f'Malta. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv ta' SiGMA Emily Mikallef sigħat biss qabel ma' eluf ta' delegati mis-settur tal-gaming jibdew jattendu għal din il-konferenza it-tielet waħda fil-Malta Maritime Hub fil-Marsa. Waqt li mijiet ta' ħaddiema kienu għaddejjin bix-xogħol fuq l-armar tal-istands tal-kumpaniji barranin, il-kap eżekuttiv ta' SiGMA Emily Mikallef qalet li SiGMA hija importanti għas-settur tal-gaming għax kull ma jmur qed tkompli iżżid l-interess tal-kumpaniji barranin li jiftħu f'Malta. Hawnhekk dis-sena għandna iktar minn 400 kumpanija. Ħajkonna naqra iżjed minn 12,000 attendi. 75% minn dawn ikunu barranin ġejjin Malta għal l-event ta' SiGMA. Għandek il-fuq minn 20,000 square meters ta' floor space. Il-kap eżekuttiv ta' SiGMA qalet li ma teskludix il-konferenza annwali terġa' ssir Malta imma dan biss jekk ikun assigurat li l-impatt fuq Malta u l-Maltin ikun wieħed pożittiv. If we were to bring back the large event, that the impact on the island and the Maltese people would be positive. And this covers every aspect, not just in terms of the economy. Obviously, the big event was responsible for bringing over 100 million euros into the Maltese economy. However, the negatives, the cons of the big event in Malta, especially from a traffic point of view, have to be addressed. Brabta ma dan l-avveniment aktar minn 60 investitur u 50 mexxej ta' livell li ħadu sehem f'attivitajiet separati f'Għawdex f'kollaborazzjoni bejn il-grupp SiGMA u l-Ministeru għal Għawdex. Iż-żewġ attivitajiet servew sabiex diversi investituri juru interess fil-potenzjal li jqisu lil Għawdex għal inizjattivi ta' negozju fil-futur l-aktar minħabba s-sistema b'saħħitha ta' infrastruttura diġitali u l-kwalità tal-ħajja li joffri Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li fl-aħħar snin il-Gvern investa sostanzjalment biex Għawdex jilqa' dan l-investiment fosthom l-Innovation Hub, l-installazzjoni ta' tieni fiber optic cable u inizjattivi oħrajn marbuta mal-istil ta' ħajja u l-konnettività bħal padiljun sportiv u akwatiku ta' Għawdex, l-estensjoni tas-servizz tal-fast ferry u l-iżvilupp tal-airfield f'Għawdex.